yang ini kesini kebetulan kesini masa cinta na kebetulan ikon saya posnap bagi Pak Irian Compare. Congratulations di bawah Albert. Nah semua komen ini kapor bagi orang saki yang ini kesini kapor perahu kejumpi baru Albert. Nah ay beliau ada kapor na kebetulan di pastor Tilamin ibala pendan yang kenikat bentang kabasyongkya kabasyongkun hadut kata kung jurong na ay play na kabentahan sa kiniki pastor kiliyagan na syahirong ba na syahirong muan bejongan bat yapi bahaya ngasan kibalayawan dan saki yang terikasi berkerau jong kiniki arwat na kalian juna na smoker pang hadut kata Abang yo kanilang hari ini berterbang di ikong saya iba na itu ha bagi day di sama iba kodor haduk kata ko coba barang iba longkung kaduriaw na manong na po najrong kilong jay baca po pagi iba jeliw karupang perhan suli na semua kebenaran dari kapuru na pedeng iba bud di pastor di ikong saya ila termau itu terteng cuma ibala onglu kene kapor banyo kene slok ibati bijong play di punta kene kapor ngaladawai terpang na kabenta jung di bawa armon bat ngaladawai lu bau play di snei ban terkui ke kiri bijong abang yo kan sam terpang na kabenta jung di bawa armon kabenta ko men uli na terteng bijong play hade kapor kabenta kabangas mau ba nongrim kapokodo tam hakalong ha longman di kadebe kani kaba kaboplay ulabuge kaboulabo di bat binglapan siya ng Bible kat kung ka kitab Genesis kadalong kabaan kadakot kabakat pra kabaan uwe hadu kabaan kosan kati jomplay ko ini baru try boblay ulaom ro pambet bau ta ubreu unsa marway ngan hayu kanong sumatem kababian te utray boblay ula pernat hau adam da jing samkhya bajur uru ule okya bagula shemya kawai shin krom jogo bagula setpat da kado hakan jaka jota te utray boblay ula penong kabreu na katang kasing krum yang kau ulah shem, nak kau beriu. Baru lawalam ya kan, nak kau beriu. Baru Adam orang, kan ini sisa. Kalau kasing nak kasing cuma, baca doa, nak doa cuma. Ya kan ini kan, on kau beriu, nama apa? Leshem ya kan beriu. Nama katakan beriu mungkin orang itu pang ada terkini. Bagunya ini berkata bakin nyalonggu kawai kado ti kelong kita koi pro arbut uta ubreu bakat kata jugu bakin syam lasmo lerai kata kali ketin ke joglay sebang kuat dan pertama kerpang na kabenta jugi kong saya bagi ba eren hati kapor kabang mentak kabenta dan keren kali kapor nan om keren show yang kabu kabay adjustment hakabay day baru somen kan ka adjustment hakalu bakung kateter nan keren nan bermai ke jimut super kancung di kong saira bagi batiren siapang jadi crowd jumplay nanti pa ikong saira bagi batiren kilanya up kiri resmi lalu kiri resmi kan poino Bakat berikan ampai kayeng kesen kaliabon kam lang makiru baru anu desi kaliabon kam biji perkret nak bentah jadi kesni. Bat ayu yoblay hati kapol bentah. Ngila saki dalam ijong hikmat. Ba kajian mo sungkurin badan buruang jong ikong sayang bagi pa adian kalau long bebejok. Kalau biar dulu kadang kalau kadang kila poin tanah. Haga sangat tentang betul mulai.
Ti umta na terpa di kapor. Tuwim kelet no sipor yang ki paharo. Kelet no yang disimpul kam jupi. Kijimpom zam kijimpom yang hame yang tai. Kelet no ya kanu kudo kaban ki kelet ban penbiang pelang di kesan. Tuwim pai mentah. Syaude ublei ubak rabor. Ublei ubadambor ubalek pelang. Na kebentar jom kani kajian kau syukurim kabadan burung ke jompi. Nakwa perpai kong sarang balik pak eren. Ya kisau sili kijingle kiba pelan di jomble. Kiba ula le kerbang kebentar jompi. Hadu bab kita poy bentar. Hakayin bab bentar jomutrai. Ban perdan ia kani kajin kentiu kurim kabadan burung. Wei. Ngidon hane bansaki ya ublay berprabor kung uta ublay berperkat na kabentan jungi ublay berperkat na kabentan jungi kong saira ublay berperkat ipai ya adam bat uperkat na kabentan jungi uyo iya ilain li kijilong Hau Adam. Kata kejilong kebening kong kebegelap nong dari kejingkan sa kebenar Adam. Kebangan pat keba uglay uyei ya kejilong kebom biang kebom pura. Hau Adam. Ba kebalai pat desi keba uglay uyei bau Adam. Boy pat syakatong. Lalu kan dia kadang semua dan kebabian. Nakadakadang uang mbit yung Adam bukun siyang maway. Hangi kapapili ba uglay jungi ulang uglay uba berkat na kabenta jungi Ibreo hanya selapatay. Kung ba uberkat yung Adam uberkat na kabenta jungi ba Adam. Lesi iba Adam ba ikong sayra. Ito kibot sebalay at syariat. Kilayat nanti ya kajing kerja Pilaya nanti lalu silanu kun poy no utak unong sumar na kajing berjuang. Lalu kata resmi kentiu kurin kebadan burung kejuang akan poy no. Habo pipet kiwe kiu hodi yang bertentang urai. Kajing keli lesi lalu kan poy kapor kejuang. Andre ngai mu yo blay yang kapor. Pilon yo blay berperkat kebentan jumpi. Ublay buat yo pi. Ubah berkat buat bohong mbet baik kong saira in sama way. Imlong complete kong saira baik insyong in sama way. Mlong complete ya iba eren baik insyong in sama way. Ngalakli kerja kata jinglay iba iba eren insyong isa chano. Tengah semoto labun tri kishnong depan lesi iba eren insyong isa. Hata jintenja lesi jinglong beriu. Tendrai nangis mat paliran ni ai mo yo boleh pen om tenja chu boleh uperkat ke bawah akan kebentar suki kelayo mentah ya ini non suman iba biang tam iba nyesong iba nyasa rengkat bapi nangis mat kabaan kami iya kedor ke jong boleh hada dia kok song boleh jong ikong saya bagi dan Yota ublay uba om tang bau berkat hanrei ula leru dakakam ula treru dakakam komba ule yung Adam haba upay yung Adam baru ong nan pensam tiak no yung Adam wadang pukli haga jimpong tip uli yung tiak baru tip ro smau ya jimpang Kabala siyemno ika kaway na kising krong nagkrong ka jong Adam baru trey marwe ka jong kakam kat bau Adam utang yokya nala date trey ubele udah tahu ya im habu udah tahu ya im baru lawan ra ya im hakman jong Adam utang ubele om tam bau berkat dari trey ru kakam
na kabanta jong kalong kha long man jungi hang ya sa pakai ye ikong saira iba eren lesi hakin kisnam kismi ke balai no hem syam poi berkhat kong no ba ublei ulabu ye kasing kerung jong ki ba eren hang ni ha pamutong lagi kong saira lesi na berkhat syanu tong sing kerung ba ublei ulabu na kabanta jona Hari ini semua berperkan ku ibi ublay ujongi ubatrekam hakapo hakabangi ngim siyampoy berkat ngim siyampoy berkat lagi kabangim poy kanmao bauta unsa day ublay upanga nani poy hakasyongha kasyongman uta ublay jongi ubatrekam hakapor kama lesi imaarin pidang kena hakatugapor Pidang don hak po jong ikme di jongpi ubalay jongpi man ubal perkat terbang do tentang jongpi ulang perkat dalam tentang ikon saira bain salong kata kenong sumar dan bababiang na kabenta jongpi hak long kha hak long ma ubalay batray karon nga jinuway hakatin pare ni mga jimus mo tanak kangan translate yang hakatin hasil ni kapor ko ang kuni Oh, kasno kelayu ubalay jongi. Ubala perkat lebay ke haswa bo utau ya perkai. Ngaju perkat ong ni non wai. Hatu ubalay utip lebay ke jimut perkat jona. Bagula tau ya ke dong sumar da benta jona. Bakhat do uong hakatin parai boras mo tena angi. Uong when God made you, He must have been thinking about me. Haba ublay utau ye ikong sara. Saya lesi ublay uladon kajimut jong ipa arian hagi jimut isi berkat jong. Utau ublay ubalale di kama ubalale di bapulatam na kabenta jong ubala present ye bi ubala ay bi ye kabreu babinya boy haga syongka kasyongman. Kaya bagi ibat hangi, habo ublay ulay, ya ka Adam, ya ka ilmu Adam, hakmat jong Adam kalawan pau beli Hebreu. Baru Adam habo upay ya ka lesi undak la, yaki bal o tao jong blay. Upay ya ka Adam kasin ka banangkong ka unya ya Hebreu. Kakmot kalong kakmot kong ka jong Adam. Kesentur kadar gajian sering pun kesentur jong Adam nangka kador kadar kabia sering na dong hadong pun ke jong Adam haba Adam upay kekadim baru ong ini kedien kani sisa kalau kasih kisih jonga baca doa na kador jonga kani declaration kawan kamde resuk ani tu ini kamde resuk lalu Adam semua tu syai Baka day kajing ay kajong ulay kami resok bang syukam kung tabi ang kashin ni kishin tunga kadok ni kadok tunga ikong sayra ngamit siyam ye ipa eren rukundo day tat anda kadok no jongpi kalas kem sisa pila nur bandi clear kamat jong pertai bapile i samlan baru adwat Nane dari kamuan dari semua skema dari Lada pun semua tu syai. Bahkan ni kalau boleh lagu yang na. Kumno gen pinor pandikler ban benas mako berkai. Andai kani kawan yang itu iki. Kajing semua skema. Habaro aden. Habaro wan yang semua skema baro aden. Kisah nur ban benas apa ya? Bagi ini sama bakin sependet. Ya kajing na kau siyang pura berang. Pastor ilalay pantuli ya kibarabot. Kilas mo masyaya kali kamon sa ublay. Kalang jitin, kalang jinatatin siyo kiyong. Hoot pastor. Kabamot kani kaman. Dahil jing smos kan baru ahmad. Kalau kajing ayaw siya lagi mo, isang lang bilang nani. Aba pinyan mo kapag puro-puro. Kan mau ini kaway. Pinay bandang kajing smos kan kajing. Bawa ada yang tidak dalam bisnis koskan, ada yang tampak kesawan, kejadian kau dan burung.
kabar. Let's say about long ini baru armon kebakin poy sekali kaburang. Nama kadon kata kaji snowball haman siya. Ngalaman ong menegani hamde ko am to na kabantang we sama berpendat kita cinta ko rin. Ngaong ini kita nagatin ay kabaong. When you find your soulmate, your heart will be at rest. Habang Hisham yang dibagi kebatman di Jompi, hanggang kedua Jompi kejahat. Kalau jano ketua semua teman semua biau, nama pihon kedua. Ibadan dengan geli ketika por, pilahon sisa ikong saya rasa ketika por. Let's say nak cintulan inom, ngalapon. Nadi semat inon kamsu, banyak teks banu. Ikong saya inon kamsu, banyak teks sama sunu. Nama lakon ibadan macam Jompi. Kajingon kawan, pada tahun inon kamsu inono, nama keliapian. Si Jom ini baru arwah. Utama ulay Jompi. Habo uai kebahagiaan berkat Jompi. Ngihon ke dorot, ngihon ke jimot cepat, bagi ngihon ke manusia. Namai dapat jungi ke kapor, kiba kita berpendat ke jingat kau sumpurin, kandang pada jimbabe. Kiba poin ke burung, kiba rengkat hak macam Adam. Adam pula dapat declare tinggi kerja dalam terciri kisah pada doa kedua cuma. Pada saat nan tampak kebo boleh uji berkila biang dalam fit para arwah. Tapi pada tenting baong ini kini mentah ubreu unti no ya lo ukpa pada lagu bakunnya ini pada kata bakin yelong kawe kado hani yang jelong kerpang jong ke syongka syaman nami syakmat nan itu ikong sara kong saya bagi makhiran. Filong fit baniin tan arwah. Filong fit baniin baru arwah. Filong komplit apa kiaran baru arwah. Iba iren baru kata fitiak hayin fis mojo mah itu palong babiya. Nanta kasinong babi jusa. Namanya sekemat dengan kong ibi. Filong komplit Filong kerpang anda biayaran bagi kong saya. Nama balai kerti coplay kong pin ino ay katini upa. Bapinya syong baru arbot. Bapinya longru kaway kadok. Kani kabagi bamenta pilatay ya kaway kalongye. Nanti sakamat nan kong ibi kasi kemen hari ini saya berjumpa. Pinya don kaway berjumpa. Kawin jemput kamu kanu kanu kakam kau pi penyarai lang, mendai penyarai tamarway. Pi kai kau pelong ya kau family kau berdeng kau tam maka percaya bahkan jod. Dengan pakatin kasyemrai marway. Klaim terkenjokin yang Adam. Habau tu usain uan ban pensyoi yang ibrahim. Habau laong bang yang diusok. Bapin longkung kiblai, kair kakhan konsol yang Adam, kakhan angku Adam alis ini perkataan, yang kini kecil aja jemput cuma usai, kalau syemrai marway, kair kepemilikan tu, kair kesem kacon perang, kakok kelarung, kakak family usuki, pada jinjot, kair kesem usuki, nah kadang-kadang berkubur terpang dengan kali kongsara. Saya wan jurai marway yang kami berkasar. Iba eren dan kami pilih kapor. Wan jurai marway klaim dan jokin negi kong saya. Yo pakai kasar besuki kanjot. Kong usahkan kadang kapor kabagi ngismolong ramba. Kabagi smolong ngade ukpa ukli jokai. Bag nisyen ya karay. Let's say the piran away. Let the chocolate kasam manuman kiklit. To yo ikajistan ane. Uglay ulang buong dia kalong yelong sa ane kasongki. Kau ulang pen kerpang ya kan. Paghen yelong kaway kajimot. Pinyaray lang
Kaju kejimut, hakanu kudu ganta, haka sini musumpi. Kawai kapla pisah, kawai kapla tingkat, nangis mati nyerong. Kado, kador kejomplay, haka sini kau sumpurin musumpi. Ulay kita ulay bulan kerku, yang kajian kau sumpurin. Kau mau bulan kerku ya kalong yen jom wadam. Kong taruh pun kerku yang ini besar musumpi. Hak ini kerja besok beli kalau ada depan kuliah kau ini. Ti kilalong lengkoi barok armut, utara ubreu, bat ada kenal semua, bat kemsem lalet ran. Semua tenat ikut ti bang kemsem la semua let ran. Kilalong lengkoi hak mat jom beli. Cleansing leran. Kalau bersemut nak kadu kata-kata. Kalau mungkin yang hak songgle, clean kanu jipan. Pi kali jip clean jong kecil kok songkore nak ongi. Habis dia bangke yang berkaitan songgle, mendon cileran. Mendon cileran bantuan. Jiki iwe pak. Bantong nak pi hak iye berkaitan songgle. Lem kecil leran, kita leran datang kita balik pok. Apa pilih pok? Kenal kawan kecil leran. Habale ibu dulu bekam habale kawan kecil leran. Semua buatan bantuan ini berkaitan dengan putra. Nali isi bumi bersama kelong kata dulu. Di panggilan sukri lebih bagian pendon burung diulai ada songkar soman. Henry dilahap no. Dalam hal mau kesungkan cuman kawan kecil leran boleh jenseng, leran boleh kedua pastor, leran boleh kedua ya kenapa? Anda yang semua kemen ada bentar jadi kong saya, leran kecil leran bentar lagi uki bertentang perang. Om tamu kecil leran dari rengkat pada cinta bersifat. Kau ini kalau kecil semua telat bantuan si kecil leran jadi sekarang war jentia. Dari awal dari jenis motor kalau niyo rentak dari cinta bersifat. Kakak hari itu semua orang terbang dari kata-kata. Nah, kok kali ini cenah niyo semua dari cinta bersifat. Kakak kalau itu kan aduh kata-kata. Ya dari semua terbang untuk sini kau syukur. Ikon saya lagi dari kopor. Klaim kecil orang ia kiu dia berkenal Quran. Klaim kecil orang ia syak ia terkait dengan kopor. Kita ni ruai dari sini kan. Nama balai. Ublay bulan terku berpang yang kajian kau sumpurim kajompi. Dari kepentingan pak bong lengkoi, hipau pak macam ublay lengkoi kemau dekoe. Mati dan ikon saya, kemau berbor ini dengan sisa. Hak macam ublay, filom lengkoi. Hebrew sauran kau bakal lain. Omdan berjitau kabari hak macam ublay. Baru kipau hak mulai, utama mulai jongi, ubah hak ngilong sudah, bat ngilong air dibuat. Nang ini hak mana ini? Token mau ban berdiri hak mulai. Untai kalau ngilong saya jadi. Lesin nang ini hak kan sepoi kapur sebab mentang di tangga cilik sudah. Andre sepoi kapur bagi tinyamai, tinyanya syukurin. Aku dah kapur dengan mengerti dan mau film lengkoi yang macam boleh. Uyo ini film film. Penderita lebih. Barang orang macam boleh. Uyo orang terku. Uyo menyerang kebetulan sendiri. Pegla pantai yang gasing mengerti. Kenal kena kau baik. Lagi pun spa kado. Lagi yang tidak kado. Mereka mau macam boleh film lengkoi. Nak kata kau. Nang Banyak kau boleh haki korbalo jom ke sini bos jomki. Ini kisah tu ni tidur ke jom boleh. Kita pau haki ke jom boleh. Tu kita berangkat dan bagai kita sem jomki. Baru armut nangis mat. Ugle ukur kuipi. Nangis mat orang musuh. Amen.